स्कुलनि ओंखाम संग्रा हानजाया दिनै 2 घन्टा धरना हाबाफारि खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगावआव दिनै स्कुलनि ओंखाम संग्रा हानजाया कसुगावआव गावसोरनि मोननो गोनां दरमानि केलेंकारिखौ लानानै BEEOनि लांगोनायाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि गथ'फोरनो गोबां खस्थ'यै स्कुलनि ओंखाम संनानै जाहोसेयावबो गावसोरनि मोननो गोनां दरमाखौ नांगौबादि मोननो हाया। लोगोसे गावसोरनि दरमाहाखौ 1,000 निफ्राय 10,000 रां खालामनानै होनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि दैखांदों ओंखाम संग्रा हानजाया। लोगोसेनो 2 घन्टा धरना हाबाफारि लाखांनायनि उनाव BEEOनो गोसोखां बिलाइबो गथायो ओंखाम संग्रा हानजाया। नानैबाबो दासिमबो जेनेबा जों सरखारनिफ्राय अननाय मोनाखैना। जोंथ' 2005निफ्रायनो संदों। ओमफ्राय दासिमबो जोङो जेनेबा आगोलावथ' जोङो माइरं 2 केजि 1.5 केजिनिनो सङोमोन। दाथ' जेनेबा 1500 जाबाय। मासाव 1500बाबो जोंनो माबाखौनो होआ आरो क्लियारखौनो होआ। एखमबा समाव 500यैनो सोयो, एखमबा समाव जेनेबा 1000सेयैनो सोयो। एखमबा हमनोनो हाया बे 500-500खौबो एखमबा बिदिनो जर सोयो, सोबाथाय सोबाय आरो सोआबाथाय सोआ गैया आरोखि। दालास नोंसोर जोंनि बे कसुगाव ब्लक बिअ अफिसावहाय धरना लानायनि गेजेरजोंहाय BTC गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्टखौ मा खालामो? जेनेबा जोङो जोंनि खामानिखौ थाबैनो जेनेबा अननानैहाय आखायाव लाजानो लुगैयो आरो जेनेबा बिथनफोरखौ अननानै एसे बारायनानै होथों थाबैनो, जाहाथे जों एसेबां गरमाव जोङो सान्दुङाव सानजौफु फिसा फिसौ न'खर गारनानै जोङो जेनेबा मानसिफोर जिरायनाय टाइमाव जोङो बेसेबां सान्दुं गोसायाव अखायावबाबो जोङो साथा हमनानै मावजाया नांजाया जोङो बेसेबां जारला जानानै मावजायो। जोङो बेथन मोनो बे 1000सेया मा खामानि होयो? जोंनोथ' जों जानायाथ' थाग थुग बिदिनो खस्थ' मस्थ' हौवानि हाजिरा मावनायजों जाबाय। बिदिनो एखमबा समाव बिदिनो फिसाफोरनि टिउसन लानाय माबा लानायाव सलिबाय, एखमबा थाग थुग खरसाव जेनेबा सलिबाय बिदि आरो। एबारे जोङो दा हाजिरा मावनोबो ओरैबो जाया ओरैबो जाया आरो जों हाजिरायावबो जाजोबा। जोङो बेहाय मावनायाबो जोंनो मानि जेबो मेलेमनो थोआ आरोखि। जोङो गाननो जोमनोनो मानि सहाया। जोङो संसारनि फारसे खस्थ' आरो जेनेबा गासिबो दाम बारायजोबनाय। आरो खस्थ' ओंखाम संनाया एख्रे गिलु फालु खस्थ' होमबाबो जोंना बिथना 1000सेल'। मानि थाखाय 1000सेल'? बे 1000से फैसा जोंनो साहा लोंनोबो थोआ। फिसा फिसौ खांनो ना साहासो लोंनो ना खरससो खालायनो। बेल' फैसाखौ मानो सरकारा मानो जोंनो बेबायदि हरनांगौ? एफा खस्थ' सङो जोङो उन्दैफोरनो संनानै जाहोयो। बेसेबां खस्थ' बिखा खामहाब संनानै जाहोयो जोङो। अब्लाबो सरकारा जोंखौ अननो गोसो गैया नामा? अननो गोसो गैयैखाय जोंनो बे 1000से थाखाजों थगायो नामा जोंखौलाय? मानो थगायखो सरकारालाय? बे 1000से फैसाखौनो एखमबा हरो, एखमबा मासाव सोयो, एखमबा मासाव सोआ। एखमबा द्रप जानानै थायो। जोङो 1.5 केजि माइरंनिफ्राय जोङो ओंखाम संदों। होमब्ला बेसे गोबाव बेसे बोसोर जाबोखो जोंनि ओंखाम संनायालाय? मानो बिथना बाराया जोंनि थाखायलाय? जों ओंखाम संग्रा मानसि नङा नामा? ओंखायनो सरकारा जोंखौ अननो गोसो जाया। जिहेतु नोंसोर LP स्कुल बा जोंनो नांगौ बिथना बारायनाय। मानि थाखाय बाराया बेखौ नांगौ जोंनो। मानि थाखाय? जोंहा खामला मावबा जानानै जोङो 300 थाखा मोनो। अब्ला जोङो बे 1000सेखौनो खाथिबाय थागोन नामा? जोंना डाइरेक्ट खाथांखा। मानि थाखाय खस्थ' होबाय थादों? आरो खालि रबिबार सानफ्रोमबो सुनिबारावबो बाद गैया ओंखाम संनाय। होमब्ला बेखौ सरकारा अननो गोसो गैया नामा? जोङो बिअ अफिसावहाय होदों। कसुगाव बिअ अफिसाव 2 घन्टा लाबाय। होमब्ला जोंखौ बे सरकारा अनगोन ना अना सरकारासो मोनथिसिगौ। जोंखौ अनोब्ला जोंबो ओंखामखौ संगोन। आरो जोंखौ अननो गोसो गैयाबा फैसाखौ बेल' होब्ला जोंबो ओंखामखौ संनायखौ बन्द' खालायगोन। खारि खालायोथ' मेरला द्रप थाबोनायबो दङ। बेखौबो मास मोननै मोनथाम जों एखमबा
अबावबा मासाव सोनोसै अबावबा मासाव सोआ बेथन बारायाबा नोंथांमोना ओंखाम संनायखौ बन्द' खालामगोन नामा बन्द' खालायगोन जों मालानिफ्राय संनाय नङा नोंथांमोना जोङो स्कुल खुलिबानो संनाय नङा তো মই পোনপ্ৰথমে আমাৰ এই সকলো আমাৰ মিডিয়া ভাই বন্ধু আৰু আমাৰ এই প্ৰশাসনৰ আমাৰ ছাৰসকলক আৰু আমাৰ যি আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছে এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱা আমাৰ আই মাতৃসকললৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তো আমি আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আমাৰ আজি যি ধৰ্ণা এইটো আমি 17 পৰা 17, 18, 19, 20 একেৰাহে আমি 4 দিন ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল অল ইণ্ডিয়া অল আসাম তো এই অল আসামত আজি মানে 17 তাৰিখ আজি এই প্ৰথমত আমি প্ৰত্যেকটা ছাৰৰ অফিচত আমি এই মেমৰিণ্ডামখন দিব সকলো ব্লকৰ সকলোই মানে মেমৰিণ্ডামখন দিব আমাৰ এই কিবা ৰান্ধনীসকলে তো আজি মই এইটোৱে চিন্তা কৰিছোঁ এইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ যে আমাৰ এই সদৌ মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়ন 2005 পৰা আমাৰ আই মাতৃসকলে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক বহুত মানে দুখ কষ্টৰে গৰমৰ আগুনত এনেকুৱা ৰান্ধি খুৱাই 2005 পৰা আজিলৈ এই 2023 হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই লৈকে আমাৰ যে এই ৰান্ধনীসকলক অলপ মানে কিবা চৰকাৰৰ পৰা যে অলপ মানে প্ৰাপ্যটো বেছি কিবা কৰিব এইটো নাই এইটোলৈ বহুত দুখ লাগি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই 2005 চনৰ পৰা এই ৰান্ধনীসকলক ইমান কষ্ট কৰি আজিলৈ 18-19 বছৰ হৈ গৈছে কমচে কম চৰকাৰে অলপ হ'লেও দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব লাগিছিল ইমান মানে আই মাতৃসকলে নিজৰ যি খেতি পথাৰৰ কাম হেৰুৱাই আমাৰ স্কুলৰ যে পুৱা 9টাৰ পৰা 3টালৈকে কাম কৰে স্কুলৰ অফিচৰ কাম এইটো চৰকাৰে অলপ কনচাৰ্ট দিব লাগিছিল কিন্তু আজি কোনো চৰকাৰে যি 1000 টকা মাননি দিয়ে আৰু এই 1000 টকা মাননিও কোনো মানে মাহতে ক্লিয়াৰ নহয় কেতিয়াবা 3 মাহ 4 মাহ 5 মাহ এনেকুৱাই পেণ্ডিং হৈ থাকে তো এনেকুৱা হ'লে আমাৰ এই যিটো ৰন্ধন কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ সকলো সংসাৰ আছে এই সংসাৰ চলাটো সম্ভৱ হ'ব নেকি এইটো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে অলপ বিবেচনা কৰি দি যাতে এই ৰান্ধনীসকলক দৰমহা অলপ বৃদ্ধি কৰি দিয়ক নহ'লে আমাৰ আই মাতৃসকল ৰন্ধন কৰ্মীসকলে কেনেকৈ বাচি থাকি সম্ভৱ নহয় আজিকালি 1000 টকা কোনো এটা তামোল পাণ খোৱাৰো মানে কিবা নহয় এইটো কাৰণে অলপ সহায় কৰক শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যে এই ৰান্ধনীসকলৰ সমস্যাটো অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি যাতে দৰমহাটো 10,000 টকা ধাৰ্য কৰে সেইটোলৈ মই আজি মানে আমাৰ এই ইউনিয়ন সকলো মানে অল ইণ্ডিয়া প্ৰতিটা ব্লকত আজি ছাৰক মেমৰিণ্ডাম বা স্মাৰক পত্ৰ আমি দিব সকলোৱে দিব আজি গোসাইগাঁও দতমা কুচুগাঁও আৰু ইফালে কোকৰাঝাৰ সকলো মানে ব্লকতে আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে